Nikupa sunpa chule zan pa hichi hi ni ninung lam to kisam kai van noi ni din hamsi na so jing ho kita lam na channel hi nang dia apat na hi le subscribe min chule achu ni sa le like le share jong polling azi chu nitin hamsi na sang che che tan midan ho no nikolai mi te banga hin ko nom ta amang na lai ha ki chai ding le pm te ki su mang ding hep nai lo jong bible step ki sel gu ui lung ho amu jing ba pakai lam tu dia ki gu na ding ha anei the na dewin ipaw may atay dyan na naven pati ni na makuising tawakan. ما شاء الله تبارك الله. Mira la gente. Ahí está en el agua ahí. Mira. Los muchachos ahí están bañándose. Por aquí, por la Leila, me tuve que detener el carro porque no hay pasada. Abra iya bang. Petir bah, kok iya betul. Petir kali kak ya. Barang-barang dalam, rampai ucu betul.
불을 그 잡을 수 없이 그 안에 이게 헬기도 어디 가서 타고 이제 그래가지고 와저 안에 꼴짝대는 완전 끝장이야 끝장. 지금 마을 뒤에까지 들어왔다. 완전 덩어리가 돼. الله مساك يا برقنير، مبارك عليك العشرة انتم متابعينك. هذه بردية حويته، وفود حويته، اليوم السبت 22/9. الربع شيء مهول.
الله نمشي في بحر. Utak yung itu. Ayo. Ikut. Satu meter ketinggian debit air. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bangka Sabtu sore 22 Maret 2020 menyebabkan banjir di seluruh wilayah. Banjir setinggi 1 meter mengubah jalanan menjadi sungai dan rumah-rumah menjadi pulau-pulau terpencil. Kecamatan Sluke, Lasem, dan Sedan menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Desa Gandirojo di Kecamatan Sedan mencatat rekor ketinggian air mencapai 1 meter. Kepanikan serupa juga dirasakan warga di Narukan, Ragan, Lasem, Dok, Pamokan, dan Turun, Sarang. Jalanan utama sudah dikarang Jalan Menung, Desa Pangkalan, Rahan, Sluke, dan depan SMP Sedan berubah menjadi lautan, melumpuhkan aktivitas warga. Banjir tidak hanya merendam rumah dan jalanan. Arungnya rubuh. Arungnya keter, arungnya. Walah. Keter. Walah, wes keter. Warungnya pokoknya warungnya. Jajannya pakai loh. Faz, cara, ó, complicado. Eles levam lá e levam a moto. Eita, porra, arrastou a moto, ó. Eita, cara, ó. Arrastou a moto pro pessoal, cara, ó. Meu pai do céu. Olha, cara, levando o carro do cara, o para-choque. Olha, calma, senhora, calma. Levou a moto ali, cara, ó. Meu Deus do céu, cara. O pessoal passando ali se arriscando, olha. Meu pai do céu, o pessoal tá arriscando, ó. Calma, cara. Calma, pessoal, calma. Calma, cara, não vai não. Não vai não, cara, não vai não. Mas muita água, viu? Muita água mesmo. Muita água. Olha, mulher, meu Deus do céu! Ô, Jesus! O carro aqui, ó. Tá bom? Olha a moto. Carro, como é que tá o carro, olha? A moto aqui, ó. A moto ali, ó. Tem uma moto ali, ó. Tem uma moto ali, ó. O cara tirando a moto. Olha como é que tá o carro. Olha como é que tá o carro. O carro tá sendo leve, ó. Olha a moto. O carro tá sendo levado, gente. Ao vivo, o carro tá sendo levado aí, olha. Olha. Pelo amor de Deus. Meu Deus.